Sewuyele lo mfana ngoba izitho akasibe ufaka phukuzini kakana mfethu kanina mawuneke ngathatha usole sakho phansi le Richards Bay enseleni ngaphansi kohlelo iLet's Talk kuyilapho sifundisana khona kuyilapho futhi sixwayisana khona okuyilapho futhi siphinde futhi si-address ama-feelings wethu khona. Namhlanje ke ngihambe ngedwa-ke bafowethu ngihamba nomfethu osivakashele mfowethu ngane mama sawubona mfowethu. Hayi ngiyaphila mfowethu. Ngiyaphila mfowethu mhlawumbe ubafu sengayibiki ukuthi ungubani usukaphi wazalelwaphi. Mina ngumfowethu usumfokagumbi usifundo bambiza ngoMandayi kodwa endaweni. Mfethu indawo usuka khona la esigodini sasenseleni ozalelwe khona la enseleni futhi ngisho ngithi nje umthinto wokuzimelela khona la enseleni. Ngixolisa ngane mama ngixolisa mfethu ungena olimini. Babukela emakhaya sivakashela umfowethu umfokagumbi usifundo uMandayi mfethu umshawesinqa bafowethu owayithola esesimeni njengomuntu ethola mhlambe ake sithi okwayithole esesimeni mhlambe esesebenzisa izinto lezi ngingambiza kanjani mhlambe ukuze mhlambe ngihloniphise ingane yamama izinto ezingalungile. Mfowethu izinto ezibhenya mfowethu oke wasebenzisa izinto ezibhenywayo oke wa-experience izinto ey'ningi ezinokusebenziswa abafowethu futhi umntwana mfowethu ungabuza usichazele kabanzi mhlawumbe ukuthi okay yini le namhlanje kade ufisa ukuyithula kubantu ukuze mhlawumbe sikwazi ukuqhubeka nje nohlelo. Engifisa ukuthula kubantu bafowethu ukuthi ngifisa ukuthulela isixwayiso ngalendlela ukuthi mina esengiye ngangena kukho okungalungile engingafisi ukuthi abanye abafethu bengene kukho. Njengoba mina ngilabo manje sengidlule ezimene eziningi engingasho ukuthi ezinye zazo kungenxa yokuthi thina singabantu asikwazi ukuyitshela ukuthi cha lokho akufanelekile ukuba ngikwenza lokho akulungile ngenxa yesimo esithile ngenxa yokuthi futhi ngiyababona abanye babo ababekwenza before abagcine bengaphethanga kahle nempilo zabo. Lento iphazamisa empilweni yakho iphilayo iqhathe nabantu endaweni ixabanise nabantu ekhaya igcine nje ikwenza ube umdlwembe kahle kahle ugcine umuntu ophelela estradini kahle ungakwazi nanokuthi uqhubeke nempilo yakho nje ube grand empilweni uphante ube right ugcine ugcine manje ufocus ey'ntweni manje ey'ngalungile ufocus kuyo wazi ukuthi wena nje ungwathola okuyimadanyana kumele uphelele eme ngaleso sikhathi masuqedile usunokuzisola ngakho ukuthi hey ngalenza icala usuyasola emva kwa 30 minutes ukade uyenza lento lokho okungalunganga okugcina sekufaka impilo yakhe engcupheni ngalendlela ukuthi usengahamba ngisho emhlabeni ngenxa lento. Kumanje nje ngifisa ukuxwayisa abafethu abancane abasakhula ukuthi bengalinge bezame lento. Kodwa-ke ngixolisa ke ngane mama ungena-ke olimini-ke mfowethu wayithola lento uqale lento mfowethu noma ukuyithole uqale lento mfowethu ukuyisebenzisa noma uqale ukuyithola mfowethu noma uyiqale usungaphi amabanga mfowethu? Ngiqale sengisebangeni lika 19 years njengoba manje ngina 26 years should senginawo 5 years ngenza lo mgidingane. Kulo 5 years angikwazi ngisho ukuyithengela mhlawumbe okuyibhlukwe nokuyiskipa kodwa ngiyaphanda ngithole imali angikwazi nanokuthi ngithenge isinkwa ekhaya ngifike ngiveze ukuthile ekhaya makhona engikutholayo kuphelela khona lapho engikuthole khona ngaleso sikhathi ngenze lutho akukho nje ukuqhubeka empilweni impilo imile fana nomuntu ofile ephila. Kodwa-ke ngikhalela mama sisibuza-ke mfowethu mhlawumbe wayibukaphi lento mfethu noma mhlambe ngabe kukhona mhlambe abantu owuthe ukhula nganama mhlambe wabukela kubona ukuthi kanti lento mfethu iyenziwa noma kwaba mhlambe yinto nje oyiqhamukela nawe wedwa mhlambe njengokuganga njengomngane ngoba phela sonke siyaganga nami nje mfethu ngingaka nje mfethu zikhona izinto engadlula kuzo noma kukhona engikwenzileyo mfethu so manje sifisa ukwazi ukuthi lento mfethu mhlambe kwaba umngane mfethu uthi hey mfowethu mnganami asiyitheste lento noma mfowethu nje wayesuku kwaba wena nje uthi hayi
kwaba isandla sabangani mfethu. Oh yeah. Ukuze ngifice sengisime nguso kumanje. Ngenxa yokuthini ngathola abangani kwasho ukuthi mina ngikhonda engiphanda khona ngiyakwazi ukuthi ngosuku ngiyenze mhlawumbe lo 150 babona shuthi ukuthi hayi lo singamsebenzisa for ukuthi ekhanda imali efast simfake lokhu ukuze kwazi ukuthi osukwini sime ngokuthi hayi osukwini uzofika nemali ethile ngoba vele isimngenile lento usenalento ekuthiwa iroster. Oh yeah, ngoba mana ke sesithi-ke mfethu sithi ukuthi uhexa nje mfethu ngoba uthi abafowethu babonile ukuthi lo mfethu lona ngathi uyakhona ukuphanda ngana mama shithi phela khona into mhlambe oyenzayo ngoba phela singiyakholelwa ukuthi wonke umuntu nganama unesiphiwo mfethu isiphi lesiphiwo noma mhlambe le ndlela leyo okwazi ukuphanda ngayo le abafethu bezibebeke ithemba kuwena. Indlela engiphanda ngayo ngiphanda ngokuthi ngikhemikhela abantu imoto. Ithanda futhi elihle aliphathwa nombani futhi anikwa nombani awukho mhlawumbe okunye futhi akukho okunye yikho nje lokho kokukhenika nokushayelela abantu imoto ngaleso sikhathi yilokho nje engikwazi ukuphanda ngakho. Oh yeah, mhlawumbe mfethu usuthi siqaqaqaqaqo nje mhlawumbe ingozi mhlawumbe akwenzeki kuthiwa mhlawumbe makuthiwa usuyisebenzisa mhlawumbe waze kweqa mhlawumbe lento ade uyisebenzisa nganama mhlawumbe uyithola mhlawumbe usunesifo thizeni mhlawumbe sesingenile kuyenzeka ukuthi uyisebenzise lento ungenasifo uphile igazi lakho li-fresh ugcina usuyithola usunesifo esithile empilweni yakho ugcina mhlawumbe futhi ungasurvivanga ngoba awubi nesinye isikhathi sokuthi mhlawumbe uye ekliniki ulungiselela impilo yakho. Mawuke iqala lento ifunesikhwele ifuna ukubhekana nayo nje kuphela. Bana uqonda ukutshela kahle mfowethu umfazi wendi. Awusabheka ntombazana ubusahlangana nalutho udila nayo nje kuphela. Hayibo. Tu. Okay, kwayinkinga ngoba phela sathi ngifuna ukubuza ukuthi mhlambe ke ngokuphepha kwabashana mfowethu esuke sinabe emakhaya mhlambe lento masuyisebenzisile akwenzeki mhlambe ikwenza ubuke mhlambe ukuthi yazema kahle lentokazi engathi ngiyabona akwenzeki ngokuphepha kwabashana emakhaya kusiyana ngokomqondo womuntu ukuthi umkanjani. Njengami nje umqondo wami usuke ucabanga ukuthi laba kumele bekhule bekuthi kusasa mhlawumbe kube uyongisiza ngiyabukelela isimo sami ukuthi ngoba ngila ngikhona ngiyengizama ukuthi ngihlehle ngibuyele emuva empilweni yami engangiphila ngihluleke ngibona ukuthi ingahle kahle kusasa yibo labantu abayongikhipha mhlawumbe odalweni angikwazi ukuthi ngibacindezele abakhulayo ngibathanda kabi abasuke besakhula. Ngakho nangesigaba sokuthi angifisi kube khona oyokhula engene ey'ntweni mina sengidlule kuzo engene ngesandla sami. Kumanje njengoba nginawe la akekho ongathi ngilayo ulaka khona ehlathini akulo ungene ngenxa yami. Njengoba ngangena mina ngafakwa abangifaka baqede bayidlulela abanye emhlabeni abanye basaphila. Ngifisi-ke kube khona nomunye oyobala kanjalo esebala nami ukuthi ngila ngikhona kungenxa yalo mfowethu okuthiwa uMandani. Cha mfowethu ngisho abasilaleli njengamanje bazokwazi ukuthi mfowethu lento loyishoyo futhi yazwakala ukuthi isuka ngaphakathi and futhi kuyinto mfethu enhle ukuthi noma ngabe nakuba sikwenza okurong mfowethu kodwa asingabe ethi umuntu ngenze so sibanibani ukuthi akayiqhamukele nje yena mfowethu. So ngane kama ake sibuze laphana ke mfowethu sike sibabone ingane zakithi mfowethu zisemadolobheni mfowethu. So manje sacela usichazele ngane ma ukuthi lento main mhlambe zeyimvula mhlawumbe anithi yazi ukuthi khane kube nezimvula zisurvive kanjani mfowethu. Basurvive ngakho ukuthi becinga indawo semahlathini avalelekile. Angithi uyazi ukuthi manje imvula kwamanye amahlathi makuyifuka imvula ayibe namanzi kanjalo ekuyilapho kugcina sekutholakala khona umfowethu othile esethule sathi singazayeki ukuthi uthuliswe yini kanjani kanti mhlawumbe ungenile khona inyoka thizene khona mhlawumbe imshaye gcina ethulele khona lapho kungazeka abakubo sebeyofica nje sethule laba banaye lapho basuke besebeyinikele nabo bamqubula bomlahla labamlahla khona akazotholakala khona phelile njalo ngomphefumulo womuntu kuba isimo kanjalo.
Mfowethu, kodwa-ke phela mfowethu, iyazi kuyinkinga-ke phela kodwa mfowethu ukuzwa lokho, kodwa ngoba phela vele mfowethu, ey'meni siyafika sidlule. Akukho nathi kwamina njengoba nginamanje ngisaphinda mfowethu ukuthi kuningi nami engadlula kukho, mhlawumbe ababukeli emakhaya, mhlawumbe nami abasazofisa noma abasho ukuthi hey cha naye lo wake siyamazala mfowethu, kodwa-ke sesibhunga njengabafowethu ngokucabanga kwakho. Mhlawumbe iyiphi solution mhlawumbe esingagwema ngayo ukuthi ilento noma-ke ingadlondlobali mhlawumbe? Solution engagwenya ngayo lento ukuthi ingadlondlobali noma ngane kamangixolisa ukungenela imini, noma iyiphi indlela mhlawumbe esingenza ngayo ukuze abafowethu nodadewethu siphume lesithombe kubo ukuthi ayazi kunento ekanje yazi esetshenziswayo noma umuntu engayitholi mhlawumbe esekulesi sigaba, singenza kanjani? Indlela engenziwa ngayo bafuthi abanye abafowethu bengagcini sebeyithola bekulesimo esikuso ukuthi sibaqwashise, singabafihleli thina esisingenile ukuthi kunzima kangakanani uma usukulesimo, ukuthi sibatshele iqiniso bese kusala kuye umuntu ukuthi uthatha siphi, uthatha yiphi indlela, umtshele ukuthi indlela zintathu ezikhona la, khona indlela ebheka empumelelweni, khona ebheka ekufeni, khona ebheka ekuphileni impilo yakho oyifunayo e-right. Wena ukhetha yiphi, kube kuye umuntu ukuthi ungena kule nto useyazi ukuthi kuney'ndlela ey'ngabi akumelelana ey'bheke ezimbi nezinhle. Ube kuye ukuthi uthathe ekubini noma uthathe ebuhleni. Mhlawumbe sengibuza mhlawumbe sesophetha ngoba ixesha sedliwe nje mfowethu. Kwakukwenzeka mhlawumbe kwaba bakhona umnyango ohambelayo mfowethu ukuze mhlawumbe uthole ukusizakala mfowethu, mhlawumbe kwagcine kungalunganga. Kuke kwenzeka lokho, ngawuhamba umnyango wokuthi ngisizakale, ngathi ngisawahamba ngagcina ngabe ngehluleka ngesimo sokuthi ngivinjezelwa yiyo lento ekuthiwa i-roast. Mase ngihamba le ndlela lento iyavuka iyangihlukumeza ngaphakathi. Manake lana isifo mfowethu, ukukhathale, uphelelwa amandla, gcine kuhlangane nomuntu thizena omjwayele ekhipha imali ekuthiwa kuzama, mhlawumbe ulambile, ubone ngathi ulambile kanti awulambile, uxakwe lento. Uma kwakunika leyo mali sengiyajika kule ndlela yami ebengithi ngiyakuyo, sengiyothenga lento ukuze ngikwazi ukuthi nami ngibe ngiphile njengabo bonke abafowethu, because uma ngayitholile ngiphila kanzima, kuba nzima ngisho ukusuka la ngithi ngiyalaya mhlawumbe ey'tolo, kuba nzima nje, ahambeka kanjani, akwenzakali lutho kahle kahle ngaphandle kwayo, sokufana nesigqila sayo ikahle kahle. Mfowethu, ngithanda ukuthi konke esikhulumayo ngiphinde futhi-ke ngigcizelele ukuthi mfowethu sonke siyadlula ey'meni siphume, sonke siyawenza amaphutha, futhi nababukeli emakhaya uma ngithi ngiyabuka bazobona ukuthi kahle kahle akekho omdala akekho omncane kule, ngoba nje siba uthuka njena. Sonke mfowethu kuyadingakala ukuthi siqoqane, kube khona indlela esenza ngayo ukuze kube nenqubekelo phambili. Babukeli emakhaya njengoba sengishilo-ke, lolu hlelo siyaxwayisana, siyafundisana, kuyilapho esithula khona. Before nje kokuningi mfowethu mhlawumbe sizophetha, ngizothanda ukuthi nje mfowethu siyabonga ukuthi uzivakashele mhlawumbe nabafowethu nabanye mfowethu khona bazofisa ukuthi yazi nami nginesifiso ukuthi ngivule isifuba sami, ngixwayise lapho noma ngibeke lawo magale noma lawo magama. Kodwa umdala mfowethu kwaKhumbi, siyabonga mfowethu. Babukeli emakhaya, sinithandeni into esidudla bafowethu. Ningakhohlwa-ke ukuthi bafethu siyatholakala naku-Facebook, siyatholakala naku-Instagram, siyatholakala naku-TikTok, ey'nkundleni zokuxhumana ngokuhlukana kwazo bafowethu. Sinithanda into esidudla, sinithanda into esidudla intene. Siyabonga mfowethu.